Good evening, Ma'am Kurumjari, Northeast Window ki Northeast Dialogue ta meeting ta biru besingbu adom ki host Surbala Mairembam na taram okchuri aikoi manipur gi tampaka thangnaba kuki na taba chingi akoi district ki mafam kya dagi bom yaunga nongmai kapsinduna akoi gi maitai khun da akan ba mawngda lantarakpasi hojik su leptri hojik lantaraiba mafam singsi Imphal East district ki akoi gi manung challiba Khamelok Nungsum Pukhau Santipur Yangang Pokpi Thamna Pokpi aduga Imphal West district ki manung chanbadana akoi Fayeng Singda Kadangban Kautruk wagi Sendam Chirang amasung Kakching Bisnupur aloina Churachandpur district ki tainaba sugnugi mafam kya dasu koi ngarang ding ngasi fawsi kuki militant singna bom yaung nong kapsen na akan mamongda landarapasi akoi hojik su leptri aduna akoi gi thoi ba irang siga haiba hojik kan like ba situation siga mari leina na akoi ngasi gi khana nangena bidamakta akoi gi dialogue ki thamjariba topic si attacks unabated fatalities rising haibani koi landarakpa koi attack torakpasi akoi sum hangalai aduga misimina asok apan sisu sukimatik chang hangalai aduna koi hiramasida khana nena bigi damakta koi gi studio da hujik lengsinuna library ba koi gi kai khumna jariba koi gi panelist ani di hadda babung Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator babung butram nokchuri thagachari lena lengsinuna library basi Professor Yumnam koi gi Premananda HOD Department of Law Manipur University Ozabusu taram nokchuri thagachari dialogue ki ahanba kanogi round si pabung da laktike pabung akoi gi thokriba thodok sida yaukriba misimina ngarang handagi haura kana yamna nungaitaba kaino haido oire masigi cherak sida akoi gi amuk manung sida akoi gi pangai dagi akoi gi nongmai lakna bo hona bada Manipur Police Training Center dagi kapthurokpa nongmai maruna palaga akoi gi ama laikitare aduga loina na akoi gi ngasuba IRB gi koi kwatarom dagi su nongmai amadi maruna chingba akoi ji lakhi haibagi wafam singda akoi gi sagombung chingarial dagi amuk asok apan nongmai kapthurokpa dagi yawba hairibasi akoi gi satharak liba lan si akoi gi maruina Pukhau Nungsum Khamelok dagi akoi gi kuki militant sing kan nongmai kapselakpa landarak pasi akoi gi hanjilakpa dagi akoi gi maitai praja sing kina lan si kanbina ba haiba tare changsin ba thomjin ba adagidi adugi makha tarakpada koina lan thengna jarage koina kano tawjarage sokna jarage habe mawongda koi mamang stonga tongan ba koi police ki battalion sindagi nongmai lakpa khotpa gi wafam sing su lairi wafam se lak training bese babung koi gi makha tarakpadari hui sathari ba thama pan mapung faraga helaba lan si hauji pawba loiba nai da ba lan ama haiba to oire haijaba tare atang ase babung masi kari karama yengbi ko ahamda ai newtv bu aina kok nonjari Ms. Surbala, thanks for inviting me. Adigi Marup, Professor Premananda, staff newtv, Adigi Editor-in-Chief, Brajendra Ningomba, Amadi Malimda, Tabiri Pumpune Koklanjeri. Akoi se karino kone tawguduri se Manipur Sarkar na karino koi bitaholi se adugo akoi Manipuri akoi kedo se Manipur lebe punamongne Manipuri haijir se except this hojiki lalhuba group illegal immigrants lakpa narco-terrorist groups natana masi conflict ase metei ganatte Manipur de attack tawbani only one community madusu ati lamdegi laga makoine masiga utang mina laga khoi chathok ke tawbadigi luna torubadi ngasi akhui onjan khoi charak pane masi mayam lone khangi chehi yankai humbutra dige torpasum torpa se kar hanjalak torpa tobuni akhone khar komthok kiba akhui lengak pubu mayam pura musan khar easy going pungcha char pungai himbai phimam ai chair kai der lore majority 39-40 mite lady court asing wrong notion and the wrong calculation rather miscalculation tobadigi yamna komtho budi shoi hingaktani ngase sum hanjalak me hingbagi right to private defense haibase masi right to private defense haibase mepum punamukta loine pi tawrei ba narco terrorist ki groups singchina tawrei se they are not human, they are inhuman people. Moi se suspension of operation na back toba suspension of operations kanana back toba government of India. I say very proudly and emboldenedly whatever the result might be. Bharat Sarkar na suspension of operation nu sagut laga mi lising ani ka chom chamri leibe se nongmai pahil laga freely friendly and frankly mateng tahon banina makoi ne taholiba punamose lengak na kari tobham tei Manipur government makut pullaga thammi
अखोई पुलिस मैम लेबा और IRB लेबा और मणिपुर राइफल लेबा और सिविल पुलिस ते फाइटिंग फोर्स नते मकोई सिना प्रॉपर कन्फ्रंटेशन मकोई अखोई माइथेंग नब ngamdre मरमदी मणिपुर हाइवेसे जमना ट्रबल टोन एरिया बॉर्डर एरिया द लेबा यामना साथीग्रबा अंडरग्राउंड मखन मखन गिसु लेबा फॉरेनर्स की अया मतम द म्यांमार सिगी मकोई द लाम थोनो बसे अया अंडरग्राउंड मैम पुनमुक से नार्को टेररिस्ट ग्रुप से मणिपुर द लेंगन हाइजलिब मैम से हैंडल तोबद मणिपुर पुलिस हाइबसे मकोई यामना adequate arms ammunition personnel leitaba police means they are only for to restore peace and tranquility because they are not fighting force in hijari base yes border dispute tamacha masulu changmujai public law and order the Manipur rifle or IRB sijin abujai but they are not equal and they are not equipped with the proper arms ammunition like army or CAPA or Assam rifle the अदुमाइना मोइद लेतबदि मै खुदों चादब ले अदुबो होजे तोरेबे पुनमग से मणिपुर लेंगा की मुखुत चथोट को लोकथोक खरगा 355 आर्टिकल दगे क्वाइटली एंड डिस्क्रीटली विद द ऑब्वियस पर्पस खंगना मणिपुर की लेंगा के मुकुक तगी 355 आर्टिकल से पिछल लगा मांगोदे पावर सीज तौरगा कोई यूनिफाइड कमांड से सिक्योरिटी एडवाइजर लगते मांगोदे सिनेक्रे कोई हाने से चिंगनै कनिगुमदि लेरमुनी हाइदा एनीवे थोकरे मसे थोकरे ngang kanroi numit khuding कोई मी सिरेब से who is going to protect Manipur government you have totally failed na koi karim da narinjan jaudre na koi karim to wangang musa ngamdre numit khuding सिरेब से what solution you are going to bring it Manipur government asine kon hangiba Bharat Sarkar di shubu shogutli I am strongly I am emboldeningly challengingly I am saying the government of India nakoina suspension of operation se thingdirba se why there is a clause suspension of operation of this narco terrorist ka Manipur government of India ka tripartite talk to the yaudi there is a one line अकोई सिग्नेटरी अकोई सू द लेडीबा अकोई मणिपुर की इंटीग्रिटी काइबा और इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट अकोई करीम त तौजरोय हाइदना दैट मींस दे आर आउट ऑफ टच दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू अकोई मिसयूज और दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू अकोई कम आउट फ्रॉम द कोई मोई कैम और नोमिशी नवजा दे है खंगना भारत सरकार ना मणिपुर गवर्नमेंट ना वॉक अवे मणिपुर सरकार थगली मरमदी खंगना एंटिसिपेट तोबदी थोदोकपने मसे को यारोय हाइदना मणिपुर गवर्नमेंट वेरी काइंड ऑफ यू वेरी थॉटफुल ऑफ यू तोबी की वखो याई भारत सरकार व्हाई यू आर साइलेंट व्हाई हलली बसे कना हलल बनो ngasi akoi tamda mayam leyu punmak asiga halali koi police ne adequate masi reply pi ngamdrabani na Assam rifle became a mute spectators मजाक करो enjoy करो army enjoy die drink dance dine तौना कोतन लेरा अदो how long भारत सरकार ना कोई against ले है बिसे मणिपुर लेंगा खंगब्रा खंगदबरा खंगदर नमित थिंगे नकोई against ने लेरिबा नकोई against नोई नवा तादरदी अकोई दिकर माइन लेगी अकोई इपाई पुस कनानो अकोई इपाई पुस आदा अकोई पाकिस्तान से ओइदरी जाला इंडिया द लेतरदी इंडिया की मपा मपुसना अकोई फजरे जंगबीदरे मियंग जंगबीदरे मोइना तहोनमनी मोइना हलनमनी मोइना नोमई सिंग सिपुना मोसे सस्पेंशन ऑपरेशन लोकथोक तबना मणिपुर पुलिस से और मणिपुर लेंगा सिंग से अकोई तंगदुलेतन लेबा ngamdrebram मणिपुर गवर्नमेंट डोंट यू रियलाइज इट कैन यू से दैट नो वी हैव नथिंग टू से मणिपुर सरकार जो बोलेगा वही मैं करूंगा हाइड लेबर मणिपुर लेंगा अदर देन यू आर रॉन्ग देन यू डोंट हैव टू बी इन द चेयर Is it not the time? Right of private defense. I say that right of private defense lady was 96 taken Indian penal code up to 106. Ate isu lady yam gre. Right of private defense ai shiba tare hairabadi. Ai right of private defense ai yani khulai pairaga ai nupa du ai na mapu contest the wong me any confront the wong ai shiba jade. That's called the right of private defense now. Aku the right of private defense da aku disupidre. अकोने नोमयमा पाइरुने लाउनी खोलनी तगुने कोई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर यू हैव टोटली फेल्ड टू confront and the contest this suspension of operation backed by the government of India adu dimite ko numi khudin siribasibu lenga kimako lenga pobiri mem na koi namit udraba na koi pauta drabane that means Manipur lenga you are inefficient
You are not fit to be in the chair. Adu the right of private defense numit khuding kumtharaga halaliba sibu makona kujuk kulai ayarbidini khangde CRP desini khangde or Manipur puldani khangde masagi right of private defense gitamukta nomai lau basa. How can you say that they have encroached their limit, and how can you say that monitor bisa lali? You cannot say. Manam din nakuin aku punsi kan gadabni police ram IRB or MR nakuin kan gadabni nakuin kannang amuktravati for our self-defense, private defense. That we can pick up any gun either from the Assam rifle, police khangde anywhere. I shibajate because right of private defense that gives me reasonable cause of harming me or assaulting me or killing me. Any no the law that right of private defense from IPC 1960 up to 106 IPC Pajalapiri. Adu amuka Manipur government amuka manu jamna thabak hibi saradana moibu mu farucho moibu mu pulucho kari no mai launa adu de lokoi protection piro khoida. Can you cannot, and you could not. Adu kari to bata ekhan Manipur government mase khanda yam darkar le akoi mi numit khuding halanba numit khuding shiba se akoi sum na kong tar ga suru toru sum thadok kisirana. How can you akoi tolerate it, and how do you quietly sitting India Sarkar na tawdriba karin to pilate akoi di ji hujur hai do khoi legi to bani akoi mi ka shigro se sum kaide ai dum tar ai dum tumin dum le shal lage kaide matam amada mi lisingam ka shi kho ko tawra ka gyan ka tar ka adu bau se ngai ge tar noi pap lising lag chele ga tamne na khoi. You are a papi. Pap to holi base kanan to holi Manipur government to hon mani. You are papi. You are sinner. Na khoi. How long this kind of a killing mercilessly? Me, Karim to Lanjadra Mio Singshila, Kappa Taudivibu, Bharat Sarkar Taudri Haidana, Manipur Punimamiti, Punamaklavati, Sagili, Masibu confront Tauredero, Masibu contest Tauredero, nothing Makuya Teneri do Libro. Madam, the India government agency Punutu in the Lake. India government is against us. Aduni, other Kaito Toke, Masin and Prajam, particularly the government of Manipur. Asumani Kam colleague. We respect you, Governor Manipur. We admire you. Adum Tobutu Tai, Adum Tobutu Yari, Adu Mission, Mikudin Tobo Corpo Haisibu, no Queen Tamu, the Octangon, the Kanda Draban and Koibo. Ayi Nupida, Ayi Isha, the Thomas Yaine, Hybesimmer, knowing the Tori Punamak, knowing Namdri Punam Sepuari, the Horadabane. Akoy dosing Nake. This is the right time to say government of India must say Yaro sir have so much Manipur talk we don't want your speaker post, we don't want minister post. No other prime minister UAE dige. Do you have that kind of a moral courage? Manipur the ministers or MLA Punamak. Nakoi mesin amanamang ngangani, amanamutagani, amanamutedukani kotem. Me missing Shiribas for whom? What for we should die? Ishagi nation amon len pok committee equibu karmait and me minai you say yadraga mina shumda namdaraga hataraga India government the I say India government. I am an anti-Indian because of the behavior of the India government agency. Newspaper, even the media, they are against us. Armed forces, they are not doing their job. Akoy samoni mi na train khalle mi manga matara amachal suggestion ke sukai dedi mai me khudi government of India harik tabane matam len mai tamuktani sigi tolop khare heli ko trouble tone area na percentage ko 50-60% ko happy in tawna leibai bhap to mohdi leigre ate the Manipur to lenga ka you are all in all lenga kudi you type of a time masa high batai India government say akoy masa koy kanugi Delhi ki branch na tene we akoy the period provisions state the period say we are free except the boundary matter except the Indian as a state policy shamak tanja not that you are free to do, you are free to exercise, particularly in the law and order tamakta. But law and order se ngapang ngamakta banena Naharun Singna MR kangde IRB kangde CRP kangde me shiribas shelis ngak thok the mohin tawdra banin akoi mingotigi nongmai lag tawdis. It is not a crime, I believe, because it comes under the right of private defense.
Manipur government, no security personnel, you were supposed to provide the security with the adequate arms, ammunition, personnel. No, ngang musung ngamdrabani na ngak pang ngamdrabani na no mayam lau bas. I feel personally it is not a crime at all. It comes under the right of private security. Government agency na ngamakdrabani na. Every citizen has got has the power for the right protection for his own life. Madani, according to me, anybody who robs or who goes and snatch away arms, ammunition from any agency, it is not a crime at all at this juncture. As Government of India not cooperating, as Manipur government cannot instill discipline, as Manipur government cannot protect the life of any Manipur citizen. So there is no crime they have committed. I think I encourage them. Because we need to live. Ako bi eliminate to gain to bud maje jaroi. Manipuri mutat kain to bani kari lega mas khandri bese. Manipuri mutat pa jagatro. Manipuri mutat pa taba no yan mutat pa taba. No napam de lok thok chi ar de lang thok ki taba. You should come in the street. Then you protested. Why you were hankering up to this post? Ai chief minister thade, ai minister thade, no meaning ang tade. Ako no halali have said that kind of courage. That kind of a principle, strong principle, no tokpam thoi haji the talk tabra. Masalangak ta koi tuna tamjege. Adunai am first round se a masi hajar gai tamjege. I hand over to our Professor Premananda. Thank you. Pabong na President Thambide. Matang sa Premananda da lecturing message ako gi pabong na so Oziki snatching of guns, Sigamari Sulana, Nakwigi, private defense ki, Quigi Sagi Sumas Tambi Creduga, Sakatam Kanotra Lecturing with the Quigi Narang Nahandagi, Quigi left and at Taliban, the boom, Yana Capsule, Bakangamongalanda, I've stayed at Quigi, volunteer sing Siva, the Yakuiza Zen, the Yauna, Quigi, Sokapanang, Basingba Mayam se, Massisip, Lady Masada Quigi. Ayamba matam da kuki militants in kina kuki landarakpa matam say da kuki han boy na kuki village volunteer na jaga kuki praja sing sina han hekta mayuk na ba masi han mayuk na fibam se sum leiba masi da kuki more da high more da buti kuki state force na kano tawraga kan ba kano tawraga lady masi da kuki han ba da hekta thing na ba se da kuki state da ser kano sina kuki state government sina Mayo Yaraga Hybrid, Tingaraganda, Kanotoragadi, Tolapagi Chankisu, Hantagani Habikan Osimasu, Layaduga, Matang Zero Zagi, Karimo Tambini. Hangbiriba and Karhambise, Surbala Hangise, Akugitamu, Karunasu, Sonamani, President Tambigreco, in a Mukramu supplemental Hado of Sintonatare Masinzi. At the Kana, because you are Kandasum, Aquadangang was supposed no item much from Tole Boko. Kaya kana ko na di suggested di am pizaba aduga lawdo mi na iro lobi da hai tare ni ana ko gi adubu lobi ba mi yaong gani ko ko gi discussion tawri si de ko na direction pizaba ade public ki opinion ama strong public opinion ama form tong na ba ge pot ama ne ana hoji ki khanari si da ko gi point ani ni pukhat pi rei si ngasi khana ba si da amana attack unabated na ko attack si loiba nai da ko na khalam ba da war si armed conflict nataga war si khara tapthara bara leina ko khara tapthara bara de the honorable chief minister na su center na root cause si acknowledge tawre khange aduna khangabani yam decisive oiba kaino khara pot khara la ani kaina ga hai badu da khoina khanbana dum faradra kaina khaluba adu ona taina ba oina oirakpa war si di hoji wai tawbi type ta maikai si yame ba kap na ba jaga se Uyumpok kapnare, Pukao kapnare, adagidi Nongsum the kapnare, Kamelok the kapnare, adagi Tamna Pokpi the kapnare, Kadang Banda kapnare, Sugunu Bazana kape, adi Sagolman kapes, and I just mind the lacks of the Hajebani on a 10-11 places she war fill in the kapnarini. Aduna fatalities see no we hangalak pagi port music. Fatality had me see warranty, me injured toba, the property the Kaidamang tapas loimba fatality ni. Aduna Sigi climax, the income intensity and wangi, Manipuri war si, I cover Masidi, Ukraine, Russia, Toneba, the Gidi, a kind of Israel, a kind of Gaza, the Tonisha, Hamas, Tonis, Masidi, you had intensity wang happy, Kaino area operation ga, a the Gidi Magi, Toneba war, landlocked area, Marx, the Tonisi, Yang Gadina, a queen hen war si, hen intensity wang and lobby, a the Masidi am lose, Hosida, Horsum highway one. Sigi posida kuna naina bada kuna hajering ise
सिनरीब खुलाई इसम समना अखोगी नोमई चैतु वातु खर नते मसी मीजे तुमना हालगे हाइबा अखोई तत्तना हाइजबदुने दिस इज ए काइंड ऑफ जीनोसाइड ने जीनोसाइड कवैबसे अखोई मुन्ना खंगदबनी मीसिंग ए हाइदि मसी नार्को टेररिस्ट बो हाइबिरो नत्रगा कुकी टेररिस्ट बो हाइबिरो चिन कुकी टेररिस्ट हाइरो मिलिटेंट गाइसने खरा मु स्टैंडर्ड बो खलेरी अदगिदि आर्म ग्रुप गाइसने खर व्यवहार बो यावरिबा अखोई टेररिस्ट हाइजे अना मोइना तौबा जीनोसाइड से क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड कवै अखोई जेनेवा कन्वेंशन इंडिया सु पार्टी नि अदगिदि मसी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ने होजि ट्रीटी दा काइति जेनेवा कन्वेंशन वायलेट तरोगदि मसी अदुम दंदी फंगदौनेबको अदन जे को जीनोसाइड नि को इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय इन होल इन पार्ट हाइबने एथनिक ग्रुप ए रिलीजियस ग्रुप हाइसे अदन मैते सिंसी तुमना मुथलगे तुम लोय तुमदब याय मचे ख तुमबे तबदो माइदि अखोई क्राइम दे अखोई इंटेंशन से मेंस रिया कवे इंटेंशन से अखोई यंग दुसे अदुना जीनोसाइड की इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय इन होल इन पार्ट हाइसी सेटिस्फाई तवे मोइना तवे अटैक से अदुना सिदने खुद जीनोसाइड हाइसे अदगी दी वार क्राइम हाइदना वार क्राइम हाइसना कैनो हाकांदा अखोई वार मतम चटनगदबा वार से आर्म कॉन्फ्लिक्ट हाइरे वार मतम चटनगदबा custom and the law of war se violate to war crime ko aduni war crime civilian ku thayadre akoi gi miron bi mi swe maira pai bi mi no maina pale wari boba adagi di village ngaksa hai bi village lepa hai bi mo gi right ni ma lei adu akoi siri sing ayam mi sang ngak ni ade hali sing ji yamna akoi gi masidegi hena thina hat pithribi leite hitler na bu sumai hat ki de mi je nazi na adagi di japanese sing na second world war da mi sumai ka so hati अखोई सिदी हानिंगाई लेते हिदे हाथ क्या मी ग्राइंडर तखाई गायरे मैतै फारगा कुकी टेररिस्ट ग्राइंडर तक्तो मंगाइरे मकोक नुंथंग सुगाइरगा अखोई सेंकुप साइन तौर पृथ्वी पाउडर तौर हिलुगुते चाइदो गाइसले अदुगतरी मोइना असु मतिक थीना हालबनी मी हाथ से मोइना अदुना मसीनी वार क्राइम हाइसे सिविलियन हाथ पे यादबा सिविलियन की प्रॉपर्टी अटैक तौब यादबा मिसम ने खुद थाब यादबा इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग तौब यादबा नोमै काप तारगसु सिविलियन ऑब्जेक्ट इन मिलिटरी ऑब्जेक्टिव हाइदना तो अनि डिफरेंशिएट तौदौने अदु तौदबा सिनी खुन वार क्राइम हाइसे अदे वार क्राइम दि हेंदोगा मोइना तौरिसि crimes against humanity haidana ama crime am le madusuni crimes against humanity di mi hat pache samjana mi hat laga di murder kawi akhoi gi india gi law da ga murder 302 indian penal code ki ipc gi 302 ji pa do ne murder ai si aduna sina murder de hendo khraba sina crimes against humanity ai crimes against humanity two element amana widespread oiba haidi widespread yam thokpa thodok se akhoi sporadic oina mafum amani thokpa na ta phajana thokpa widespread oiba adu systematic oiba point ani si yauba ado akhoi gi siriba sing si di point ani si phajana yaure kaino khamelo ki sire kwakta da sire agadi kumbi da hale anama sidi widespread sim oire adu yam systematic hairaga di yamna organized ore phajana tawba ado crime si phajana tawre kaino hakanda akhoi gi se singna sing hai ba shu tam ngak ta hai su kai pote khoi sing jingdaba jaga som yawe ba geographically yengbada aduna sigi singji moina loina koisalaga leibani na masigi strategically advantage sama leiba aduna ni moina crimes against humanity je fatran pakta na tawrise adagi amana moi kasadi lei mi singsi torture tor hat pang ta oiba aduna saru phange ga hai bugumba adagi di mami yawram dri hai bugumba makhut na ma tatla me gai taw bugumba tawrise makok yawram de gai chi extreme form of torture tor ga mi si hat pare masi ain da su yada ba international law da su yada ba indian law da su yada ba adu sing dunia khoi si da sathari se aduna akoina aigi wafam da hajaraga di masi kogi kangpok pine Susampur ne Tengnopal ne ahum sidi occupy territory ko international law da occupy adi kaino bu akoina control to bangamdraba terrorist singsina mafam du da loina mon sumna sajan to mo sarkar am lebi type te leigreba sibu occupy territory ko and very clear now Kangpok pine Susampur ne Tengnopal ne including more ka sigi singsi occupy territory ne aduna ne koina law kam sana de ada kam to ngamdi ngamaroeba occupy territory du kari sanguduri mo loina pai hamne se akoi sarkar gi civil and criminal justice system fail over bani sida totally collapse na tre later bani moina tawning ku sine aduna ne koina army mayam adagi di asam phul mayam kaim tawngam de du ngamaroi kaino bu these three districts are occupied by the Kuki terrorists ne armed groups occupied taw later ne aduna moigi law do that is law aduna koina law satabna law oi haise ana law sataba lawless oi baduna law ne ba sigi Kangpok pi Susampur Tengnopal haise anu tawnang bada tawba ana masibu koina namdaji mi je selogum si harga only one solution kaino hakana military crackdown ase military crackdown pithibida am tawi ko
पृथ्वीदा अदुम तौनबनी मिलिटरी क्रैकडाउन ओनली सोल्यूशन नि अदा अखोय कनामतना असि मिलिटरी क्रैकडाउन तौसि अखोय कनामतना हाइदि मणिपुरदा ओनली सोल्यूशन इन आवर हैंड इज मिलिटरी क्रैकडाउन अदु अखोय पुलिस ने तौबंग मोय कैनो पुलिस दि अखोय तामो कनो सनाम हाइबि दो पुलिस आर ट्रेन फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दो हुराना फानाबा लेना को क्राइम मसा मसु तौबा रॉबरी फानाबा अदु मगि दम ट्रेन तौनी पुलिस पुलिस आर नॉट ट्रेन फॉर द वार ट्रेन तौदि पुलिस दि अन वार से तोंगान बने कमाय तो नोमै कामगदगी अदे हेक थोलपदि हौरे अदुना आर्मी गा पैरामिलिटरी फोर्स के से आसाम राइफल के से दे आर ट्रेन फॉर वार ने वार के ट्रेन तो मोइना असेंगबदि मोइना कामनगदबने अदुना ने खुद कैजुअलिटी चुकिबदि हिंगलिसे कैनोबु पुलिस ट्रेन तौदि मी guerrilla warfare counter insurgency adagi humanitarian law gi makha nong kapna ba yawa combatant and non combatant kain tawri loina ba army gi di mogi manual the training manual the yaujari ne they are trained to fight against enemy ne enemy ga fight tawna mo tang graba ne police di enemy gi nati ma di people praja makta yauraga praja to crime do crime ko we khoda crime offense wai offense mu crime to du phana ba law and order gi dam tham ne ba upai laita bari na police na kapna ba wari ne ba khoi sida aduna masi yamna akhoi yam luba situation ni adu akhoi tawri sida akhoi na right to self defense kaina nungsidna pa angang bo ni kayam ni akhoi na right to self defense to duino adagi RPG paiba sniper rifle paiba conventional war to the weapon ma'am loina paiba kangu adagi di saigi boom mayama adagi 9 months ammunition war putine 9 months plus si noi maru war putiba aduna di noi maru ama da phajana piram gane ba lupa lising amani piram se na lupa cham piram se noi maru amani na te noi maru si lakh sa karo da ne ba aduna khoi na haiji manung si da kai yaw ga kanda PM am yaw PM ha ga di akhoi gi prime minister ha ba na ti ko PM haiji kai no ka popi mani yaw drug ki money mama drug international racket am yaw drug trafficking gi drug ki acho racket am drug ai samjam to ba na ti si international crime syndicate ne aduga arms trade da na nomai me am pusale ni mapan da gi adagi di foreign machinery side na khune promise ma tawraga mapan dagi mi ni ga nomai ka pam yok sele ni adu si mayam si akhoi na tackle to arai banati sidi akhoi mane police ka tana to bunga moy adu village volunteer khatana sidi suicide ko mane village volunteer jam nungsi we salute akhoi na new tv khuthang da moi bu khoi na salute tawi notice dialogue si da khoi na village volunteer ba hire village nga na le jei se they are the right si akhoi tamo sona na haiba do maina IPC ne piba right to private defense section 96 tagi na 106 Indian Penal Code ki there is imminent danger and there is no option of the later ba imminent danger oira ba no alternative aduna di moina adum masana adum defense to jatare defense to buda kaingo circumstances kharada aingon attack to mi du siba bu yai ma hat bu yai hai yauri ko there is a different thing adu gi mathakta hide defense to mi sing say one of the patriot one of the nationalists ni quite lebang ni makangbu ni kaino hakana masi akoi fundamental duty haidana India constitution gi article number 51 part 4 a hai koina 11 duties yauri adu manung da duty ani yauri ko India sina Bharat sina akoi call upon to ba ko taka la ga de koina India gi da ma thawai bok thaga da ne ba ama yauri ba adu ni mo ni tawri se India si India Manipur part of India ni aduna sigi sida mak ngak na ba mo ni thawai thai ni ba tawda ba mo ni thawai thari si lem na mahan bidaba aduga masida khwaidi luidi kayam koina sumaina ngak khidoi no haidi sana de nongmai du sana dre mi war tawrisi ani du equal oi doni phuna ba boxing ga si yeng ba si nungai do si ani du manabam sang do sidi mana dre mi chingthak te kap thar ne mana adagi di nongmai ji par ro de pa ani de lumma kap ani ada village defense force kayam koina ngak pa ngam gidoi no ana aina khambada sigi war sum changthil laga di there is no option akoi si last akoi changhan ta phur lok thuoga cookie sing akoi hatpi ro akoi mang da copy ge habra nangan da copy ge habra khudang copy ge habra adum la ane ba kaino akoi option leitre police na tra army na nga ka do ngak tre adagi moina kaim ta kap tre they are silent spectator ni silent spectator haiba sui na tra moina sum akadoi no khoi bap ta ti ba ko adu bodu leibani na akoi nu to ba ba si only option military crackdown si only option ne ba ko military crackdown to sa ga di government India ga to ba kaino ma changi mana to gi government India to do ni si di government India si sarkar ani ne khodi lai si government India haiba government Manipur haiba ga ai gi opinion de di chamani ko government Manipur de gi government India is sarkar ni chamani amana center de lai am state lai haiba wani BJP ngak ta ni paulo phongnai ni center state India di federal structure ni aduna atom ani je pun chamina ga da ne khodi state government de sai bi yaro central government sai bi yaro ani mak ira la li ni ba ko aduna lan banin ani mak pullaga kok chung chun naraga matam ni leitre sum akoi gi nungai te na ko ngai akoi siba ngai bi wari ni mo tawri se
लाइफ जर्नी दो लाइफ जर्नी नहीं है कदाई बकी जर्नी सीबू की जर्नी दो तारे मणिपुर लेजी मी सुम सीदो पेरीफेरी एरिया लेब चिंग ताइनबा लम सिंगी खुंजा सिंगी असुमति वारबनी को इम्फान लेगा कोन स्वाइ लाउखों तबोय वानी स्वाइ ट्रैफिक जाम होबी वानी आ पेरीफेरी एरिया ददी लाए कुकी लाए तपता ला सी मदो माने कुकी लाए सी दुनी जो चेन मफम द लोड कने देदी मोना मी खरा महाला मनी अमुक सी ngani adegi moi si de khangde moi jo khara si na hai ni ko si koi kangde aduna moi to si di pura genocide ni aduga masigi lalong si di kanji ha only military crackdown to godobani to kana to bi ga government indian to deni aduna masigi mase khoi yam thuna khoi pura manaraga we need military crackdown na khola am law godobne adu tohlaba military crackdown ta salak ta hato nti ko ahan warning am pini lay down your arms to lay down to ro noi china to hai ne ba adu di ya ga kan next kap to ne ba adu natna upai soite masida khoi yeng le ba khalega yeng na ba mit po yaw ro mo le ko thok pi ne mi mamit ko ha le na ko khalega mamit po ko to yeng na ba le ro ba adu impan gum kai gum ba swai da sokti hai dana khoi sum ai sokti nang sokti sum nungai dana sum pe thok po wani adu ga manipur माइकई खुदिमक ने खोइन लै लोइसल लैजे को माइकई खुदिमक सि तान तान मई चा चेन लैरबने खोइ अन कयाम कोइन खोइ चेन हिनी अदन स्वाइन तौर एन खमबदा एनआरसी गादि हाइरिबो को याम नुसी एनआरसी तौरनी काय बॉर्डर फेंसिंग तौरनी अदगी फ्री मूवमेंट रिजिम लौथोनी का हाइ लौथोनी का हाइरि अदगी एनआरसी तौरनी दे पा हाइदि खगा हाइनरे अदगी बॉर्डर फेंसिंग तौरनी का हाइरिबो खरगा बॉर्डर फेंसिंग लोरबा एनआरसी हाउर सि हाइरगा मैतै जमते ले लोइसी रे मतम अन याम लुई वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट थागचरी याम फजै ओजाना यामना याम मरिक चुम थंबिख्रे ओजा थागचरी आई मथंग जेने पाबुंग लाक्चनिंग बसे पाबुंग ओजाना सु यामना फजबा कोइ पॉइंट सिंग ओजा प्रेमानदा सु थंबिख्रे हौजिक चथरे इब्जता सेंगना क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हेडनी स्टमर ओइ बसे ओजाना पन ब्रा मेक सेंगना वाइड स्प्रेड बा याम सिस्टमेटिक ओइ बनि हाबसु पलेदुना सॉल्यूशन सेमा तंगारा गदे कोइ मिलिटरी क्रैकडाउन तोगदम ने फजबा पॉइंट सिंग सु पॉइंट आउट तोबिख्रे अद पाबुंग लाक्चनिंग बसे अखोइगी कोइ ngरang hanmakta सु अखोइगी ngरang ta सु को सीएम ना पनोगी हेरो Honda Foundation की कोई स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम लॉन्च तो वही थरम दसो और तोंगान फॉर्म मैम थंबी की मरक सेदा कोई होम मिनिस्टर ना कोई थो इब इरांग सी खंगे काय हौरपुन नॉलेज तौर अथुबदा वारोशन कोई सोल्यूशन पुरक्नबा पोतो लेरगने हाइबसे थम्मिंगे चेरक्सदने कोई हुजिक थोगलाइब इरांगसी अदुना सेंट्रल गवर्नमेंट की याकायंगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड तौरगा लेरे स्टेट सिना कोई कनोसी थोइब इरांगसी कोई सिंगा थोकपा मसी वारोशन पुरक्पा ngamdre हाइबदुनि पोसे लेसे अदुना कोइना नोंमै कामनबा मिसी मिनासदे अदुम से लेपते नोमा कांगे दम ngasi मक्सुदुम तौरिसिनि मतांग से फिबम से दा पाबुं कोसी कमाइना करंबा मिगेंग येंबे यंबियो होजिग कोई तुमिन लेगदो मतम नत्ते मीन त कफल लगा इंडिया की स्टेट लेबा माकिसु प्रोफेसर प्रेमानंदन हरि सुमाइना माकिसु फंडामेंटल राइट्स सर्टेन राइट्स माकली इंडिया गवर्नमेंट से एज सेंट्रल गवर्नमेंट ओन मन टेरिटोरी ngakpa और कोई एक्सटर्नल एग्रेशन वरकपा कोटपा और स्टेट मसेन जानरक तबा कोटपा तरुकपा अदिगी border issue the kind of the khangdi adugum chobu issue the central government na man interfere to bomte otherwise government of India central government she has no right at all to interfere it central government have say union government of India have say akoi mapa mapini akoi gi representative phaglaga akoi gi tamakta issue me pukali bani akoi su masamani of course akoi independent of a nation ama ओरमबदिगी लाइबक थीबदिगी चंगकपने ऐसे लाइबक थीबदिगी चंगकपने मखोने कोइबा हंदने येंगुम तौई ngana sathek ru mafam da ati state da tobu tanjada oregon immediately chatlaga hekta madigi problem solve tono base as early as possible hekta bai gumba akoi manipur da asuk chawru asuk gam ning tamba independent not like Nagaland not like akoi kariya akoi Mizoram or not like Assam or ati nati akoi we were an independent nation only 1950s beginning the akoi upai lekta akoi tin gibai wani akoi we should have been given the more akoi facilities or akoi mamang the 370 article ka adi 35A ka kasmai the pyramid sumaina asumani piring udabni adu bokse lowdana akoi se minai dona thambire adu makokte horuktan akoi gi lenga ki puram miu singsena power crazy oigiba said India the independent phangpo tanjad akoi se changjobam tanjasiga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯈꯜꯍꯧꯗꯕ ꯐꯖꯅ ꯏꯊꯣꯛ ꯏꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ ꯆꯦꯜꯂꯝꯒ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ 370 ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗ 35A ꯗ ꯂꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀश्मीर ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀश्मीर से टेम्पोररीली लौथोखरे 370 आर्टिकल चुमे एज गुड एज एनी इंडियन यूनियन मसे जाए ओके अकोइदी अकोइ से लेरमनी इंडियन नेशन न हरि सिंह दोनो को से लेरमनी अकोइ ये इपाइपु सिंह से मसिंग तुंग करी थोकने से खलौदबा मसा मसा की सेल्फिश की तलहोबा फार साइटेड ओयोगदबा फरे अकोइ इपाइपु सिंह ममित मामादा पांगनु अखोई इपाइपु ने अखोई मोद ब्लेम तौरोइसे होजिक लेब अखोई दे लाइक लेसु हाइबा इंडिया की मनुंग दा हाइरबा सिंग मियोइ ngakतनी व्हाट शुड वी डू इंडिया गवर्नमेंट ने करिम दा हन्ने जेंग देन अखोई तुमिने लेगिद्रा ने अदुदी यारोय देन वी हैव टू रिवोल्ट इट अखोई नि इमा इपाने अखोई ने मखोई जेंबियु खोटपियु इक्वल ट्रीटमेंट तौ हाइबनी मोनी इक्वल ट्रीटमेंट तौ देन मोनी मिचंग मेखा नाइ बै वानी ngasi नागालैंड गुम द थौ करी थोकदगे प्राइम मिनिस्टर लेबि जादन लोइने कोरकनी होम मिनिस्टर लाकन तौरन लाकने तौनु नोइसि तौ तौदिया दे तौ थेम न खोता तागने ngasi त्रिपुरा गुमनम थौबु तौ खुदक तमोइ चेले कन तुगनी ngasi असम न कनु त हिमंत विश्व शर्मा से नाउ एंड देन कोरकनी कोकनी नंगसि तौ पेमा खंडु गुम्बा को अरुणाचल प्रदेश से कोगनी कोकनी अइने हाइबदि अखोइ लेंगा की मकोक और लेंगा ते इंपोर्टेंस पी दे अदि करिम हाइजरोरे तौरिबा इरांग सिन तौरिबा सिम मौंग सेसु येपत अखोइ सिबु अखोइ उतांबी दौना करीमतंग अखोइ से नुपा थोकपा और मी ओइद्रबा अखोइ से मखोइ की खोंगुप की मखादा चरणदास हाइबदो अदुमाइ तौना थंबरने हाइबा अखोइ यूनियन मिनिस्टर लेरी एजुकेशन के सुपाइरी एक्सटर्नल अफेयर्स सुपाइरी अखोइ एमपी सु लेरी अमसो आउटर एमपी सु लेरी आउटर एमपी दि का इंटरेस्ट लेतबनिना मणिपुर द तमदले एमपी अमद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेरी मखोइ मक लेना करमाइ तो निसिगुम इशू सिंग सिबुंगसी अखोइदन इग्नोर हाइबताइ नेग्लेक्ट करो फगरे टोटली ब्लाइंड फॉल तौरगा हन्न जेंगदन वही तम ngangaga तोपसिबु मसिबु तोहम थोनब्रा और अखोइने मदुबुनि तौद्रेन अखोइ मयाम प्रजा अखोइना अखोइने तोहम थोकथ्रब्रा मणिपुर डिफेंस तौगा हाइबति एज ऑन टुडे इन सुम जेंगजबदा लेंगांग ngamद्रबनिना से अरामबाइ तेंगोल तोइ आई सैल्यूट देम लेट देम डू इट मनमदी मणिपुर गवर्नमेंट न करीमतंग ngamद्रबनिना सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेंस्ट द चखरे I say central government has gone against the Manipur government. Maybe due to our political leaders' approach was not proper, or they cannot convince, or and their words are not accepted. Haikadra, kainu khangde. Adu tawrudi naharon me majahugulei singh. I salute them. I tell them they are not anti-Indian. They are not anti-Manipuri. Makoi matakta yamna neibe khopat tabi gano lengak. Adu me ngamdrabanina arambai tengol khangde ati khangde every even underground se tawsun kedo Manipur integrity tamak ta overground ko sing angam se tawse kedo ge maya mot manag gin matangda adu asum man toba jengba siga ko upai lerek tan hai bai wani lengak ta ko ijjat tawi lengak pa kun thagli masi issue se hana akoi gi ipai pu ga haktang de sorak pa de tawgi bani atubo tawgi bodu haji ta khar samdak pa jare खरा कोई न मसे कोई की खुमांग चौसन दबा यादरे और नमित खुदिंगे मकोई बत थे मोइनो द हालल पुंसी से पेन में पुंसी से मेते हैबे सगई मेते हैबे ई मेते की नौसान हरम मद कदाई चकर गए ngasi अकोई ने करी काई रे भारत सरकार आई एम पॉइंटिंग फिंगर ऑन यू अकोई ने नकोई करी काई रे व्हाट ऑफेंस यू हैव कमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ डू यू कंसीडर दैट वी आर एंटी इंडियन You have made us to be the anti-Indian because your verdict, your behavior and your way of treatment is not at all justified. Nakoi ne taholiba punam ka service tahon ganu highway wani aba. Narco terrorist service they are unauthorized people. Makoi sebu bang akoi as per the agreement tribe part talk the lead but not nakoi na san signatory ni. Mai kem di mapan thok pujati nongoi pai with the forget it. अदोबो तौन ngasi no free na tharga koi mayam singsibu ching mayam singsi moi maning makha tauna taurise do you want to divide Manipur into 3-4 pieces government of India do you have that courage
बदुदे कोई थोल लोई दो हमारे आखिरी खून तक हम लड़ाई करेंगे भारत सरकार क्या विचार है आपका आप मणिपुर का क्या 4-5 टुकड़ा आप करेंगे अगर आप अब हिम्मत है तो करो करी न सुमाई तो कोई नोहन उन्नन उचित तरह से करेगी ना by telling this truth am I anti-Indian if you consider that I am anti-Indian okay I am anti-Indian but I am an Indian out and out you are making us you are forcing us to behave like an anti-Indian because you are biased you are indiscriminate your behavior this is really unwarranted mase koi yade yamna nungai te akoi shole adun kanagum tang akoi na mase professor Premananda hairi mane detail le tak pigri okay let me not repeat it ai hingbai tamak di ai thang khang dei shiba jate ne ai shigradi cinema da hairi ba hindi film da hero di shibam thokte ne hero shigradi kadong na rumne lila dum loire ne adu hero shiba jate akoi mitei akoi achum mai tamak you wake up whatever we are you wake up akoi pun ba sunga yate Arambai Tenbol Kangde, underground Kangde, overground Kangde, government official Kangde, civil society Kangde, BBF Kangde, akoi Manipur integrity ki tamak te we shall akoi punamak akoi unity akoi pundra sunga yate nakoi amani heli amani toy ma koi sunga yaroi Bharat Sarkar se nakoi bisunga yaning de sunga yeng adu de akoi na mohide kari akoi yengu take we should behave in a different way yamna lui makoy ne tahulibase shaudana kota nongnini te taw nomai kap na khona tawyen haire phare ne yare yene ngasi tha mapan henjele tha tara henjele mi kayanu siriba kayasu sigir dori ase makoy ne delhi te phammaga vote campaign tawna leiraga akoi hanna jengdirba akoi lengang na su kari gi tamak tano asugam kiri base masine koin hangi base kari gi no asugam kibiri sibu NRC pir kari tawdori ge mi shigirba punumakte NRC na mo hingan mangamngadro okay NRC is a minimum phare jare border fencing tawro ne jare ne chehi nifu yangai tawna torbe taruk targa haji election tha hum mari khakta ngairaga na koi kilometer chuhum chamri so karam matam da khaga dorige these are all bogus na koi ye false promises you are trying to dose us akoi na koi bi sumtha thajade manipur laingak na koi bi su thajade भारत सरकार ने मतुंग इनमदगी नी ngase khone soiri base indabadi kari iloidege भारत सरकार की मनंग दखसी इंडियन यूनियन मनंग स्टेट अमनेना अदबो अखोय द मांगी बे सोई बा पुनम मणिपुर से तुमनमो होनरी शिक्षबु अखोय मयम पुल्लोइदर न कोई पार्टी पुनमक्सु यूथ पुनमक्सु इमाइबेन पुनमक्सु इमाइबेन नंगक तवने अखोय न थाजल लगा लान चंगल लगा तो मसेसि मसे तो बिबे जाते अखोय की लास्ट अटेम्प्ट माइबु अखोय solidly अखोय united ओइदब सुंगा यादे we don't know who is underground who is overground who is arambai tangkal koi tengol who is fox or who is koi ye kari group mayam le akoi loine manipur kan bai to koi loine koi lep to suga jate bharat sarkar taroi tadra bodi koi last moment bol let us fight it out in a democratic manner jadra bani we have to fight out by any means for our right of private defense kari gi tamak to koi sumainter ko humiliate to gudori no narinjan delegate top state to bharat sarkar no koi to udana You see it, let us enjoy. We behave properly. आपका बहुत हम इज्जत करते हैं, आपका आचरण को हम बहुत मानते हैं, आपकी धर्म को हम मानते हैं. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें जानवर की तरह आप चार पहिया जानवर की तरह आप हमें बर्ताव करें. करेगी ना भारत सरकार नहीं तो बीर से सुमाइना. हमें बिल्कुल खुश नहीं भारत सरकार. आपके दो आंखें आप हमारे ऊपर अब नहीं देख रहे, अब तीखे आंखें अब देख रहे हैं. एक तरफ तो आप हमें दूसरों को आप इतने आश्रय देते हैं, इतने सम्मान देते हैं, उनको आप गले लगाते हैं. मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को क्या पता आप उनको अब बाहर नहीं घर के बाहर खड़ा करो, ये तो नहीं कहा अपने होम मिनिस्टर जी. आप इतने ही आपको वादा करके गए, कहाँ गए आप आएंगे सू को ठीक कराएंगे, क्या ठीक करवाया? अपने तो हथियार पकड़ाया, सबको बलि के बकरा की तरह हम सबको जरा गोली से मार खत्म कर दी. क्या आप सारे मणिपुर के गृह मंत्री जी आप खत्म करने चाहते? वो तो हम होने नहीं देंगे. तो गुनो भारत सरकार कोई नुंगाइते मणिपुर लेंगाक शु नुपा थोक पताई कुइरे को कोइन हरी से था अपन हेल बनी करी तौर फगति का है प्रजा में मोत लो. भारत सरकार की ओपिनियन है तो लोग यारोय प्रजा में हमने मणिपुर अखोई कनगदोर बनी भारत सरकार ने कनगद बनते अखोई में मोट मान दब जाते. सिविल सोसाइटी को नो लिसिंग लाख लयो नो से फत्तब यम यावरी नो अमन तौबद अमन मु यानिंग तब अमन तौद अमन यमदे तौब यारोय
अकोई हजी अमत तो नुखे लेप को दबने who is UNLF, who is RPF, who is Arambai Tengol, who is so and so, we do not know. Meti Lebak Kanbay Tamakta, Manipur Lebak Kanbay Tamakta, tribal Puramak Sulun Hit Okui Mayam Punam Okui Manakuchamanibam Toy. UNC, please come out and please join in this war. This war is not Meti alone. This war, this conflict is between the Manipur and these people. There is a conflict of the Manipur citizen. 35 community then attack the river say. Ngasi ati travel the they had don't think that one day they may not you. The way they have earlier massacred you. Adu ngasi thoi be say meti de alone nate other community 34 koi khang the mani akoi punamaktani. Manipur belongs to every section of people. Miti Pangal Kangdi, Tangkul Kangdi, Thado Kangdi, Ati Sahi Kangdi, Kamau, Maram, everything, Nepali Kangdi, Bengali Kangdi, everybody belongs to Manipur. Akoi Jat Kuntra Mari the challenge Tarukmani. Bharat Sarkar ne mohti tonghi, tonga basu akoi ma'am mot manarbi Jat Kuntra Marina, Makoi bakoi ne ngamgani, akoi ne ngamda basu songa yaroi. Adun mase solution karim ta leite akoi ma'am mot manarga akoi mase taubu jabase government of Manipur na mase haibam thoi. Natra badi akoi sidana sum leiba tarbadi lenga ke makok noi ma'am pap se chenman gadana matak tasu noi yobung amoy noi madum makha da shaitan no noi dum leiragani maram noi ma'am na lon halan mani habse akoi na general impression we have because you are the leaders, because you are the pioneer. Noi makong ni akoi lenga ke makong nakoi da koi ipa ipu gidong na noi na role to biri bani nakoi be kuna khormjari nakoi be kuna asugam ikai kuna ucheri akoi jab hatu lagan noi namang da siri ban namek khudeng se karmai nana kong dan hoi taba ngamge ne lenga ke makok puri bara ngamdre hai batai atu de ko revolution makoi tok batai adu ni seng na hajer bada mas haini kari shu leite akoi soli akoi mot manadabra akoi kibra akoi miki thira Miti Nongsa have the Chakrage. Aduna, we need to stand together and fight with the government of India, not this narco terrorists. We have to fight with the government of India, not the narco terrorist people. Madam the Mokoi group Amatanina. Aduna Masi Akoi public Punamak hope Hanak Laiba assembly session that you'll take a firm decisions or legislative assembly that very to the country. But the situation is very worse. No kalam da bajai. Akoi yamna nungaiti. Shiri nuai minister nukoi miyam leri MLA miyam nangi nacha nasu se thone siu na matangdi. Madanoi khangani pinch. Madanoi khangani. Oh, ai cha se shushmai tu shigi bore hai na punsi chapna regret tawgani. Shiri we sing se nakoi ijat ngak pada shibani ne. Manipur lenga ngak pada shibani ne. Machinoi kari khandagi noi Manipur lenga pur 60 MLAs or 10 MLAs the narco terrorist group the checker 50 MLAs can be nangi family me am the no mi shirek patanjada what you will do in hari be say hen noi thin hai gani do because noi the jodri ne adu khan be jate Manipur belongs to every section of people 34 lakhs 35 manung the 34 community koi me manan leri bani let us fight for justice with the government of India not with this narco terrorists Masi hari second round thamjige Thakachari pabung yamari chumna thambikre pabung na thakachari pabung na su mazaba point me am panbikre degi sutang ai kano tawjara kanda ino za Premananda da uzadang lakchening me se za khoi state government sina taseng na to ibalanjing ngak thokpangam dre central government gi yakayeng ga leire magi kano makha da leire aduna di huji khoi landi thenga da yade lan thenga da landi kana landa se lai aduna khoina village volunteer degi de 80 de tongan tonga civil organization praja punna mangna khoi sha se kanjana mai tamai huji ti kano thi dana chung thora kana lando thenga ga leiba tanja duni se leire bese aduna masiram siga kano tongana oza lakchening bese khoi gi praja miyam sina mu si mara kide yamna khoi da nungnang ba phawri besi village volunteer sing ke nongmai paira kanda praja sing ke nongmai paira kana lan thenga nin thongla pa form sima leire masida khoi gi police station da leiriba khoi ngarangi kano da so pauchi sing da su yaukhiba kano sing se casing hai tare village volunteer na jaga khoi 80 ge leader sing se ana da scenery hai ba gi kano sima leikibani adna khoi gi ana yana para pa case ka hairaga di uja khoi ne yamna chauba yamna kano to bo yamna extreme mobe serious obe case una so khoi praja miyam sing kina khoi da khanja base bhaiba sumai lei aduna khoi khutta hujikti khoi gi nomai paira kanda khulai paira kanda lan thengara kanda lebak se kanda ba ya de hina thongla ibani tanja se lei base aduna jana somang pan bi khib da law ga khoi kano se gi yengno ta hujik or se lawlessness become the order of the law len have the oira bani aduma matang se roja karmai thambini
hojiki question ani ni ko ngona hangbi se amada propunjang re hojiki NIA na case mayam paikale ko NIA de sinabagi pot khara leire adugi singdu thoidokna waningai leite na ko akoi India gi law sidi akoi gi presume to be innocent haidana NIA da sinara su mi du dum innocent oine ba akona masi makoina khangba tare on hayeng competent court na sai hong chawba he or she masi conviction piba numito prove guilty na tawba conviction pira khineba na the innocent ni lauthokini adu numitu dani masi mara laidu shi adugi marak tu di whole process ta masi presumption of defect kano innocent haidana mara laiti ha hawe ba khoi trial se aduna madu thoidong singai laiti achumbai sidi court ani lairi ba law ani lairi si kano kanda justice puthongna bani justice hedi truth to ne chumadu ne ba na chumadi amakhak laidui ne aduna masi am kan kiningai thokte aduga NIA ge su NIA analyze bane ba ka national khogi investigation agency analyze bane adui makha ni tawri na f mai di schedule lam yaw NIA exida mai schedule yaw bo offensing oitar ga di NIA de sakki doi ne ba case NIA de sat paching sai gi unlawful activity prevention ki makha da tawba adagi di arms ki makha da tawba mai kha yaw ri ba schedule du da schedule du da yaw ba singduni NIA de sakki doi che aduna masidi hayeng court la kanda madi trial asi kasu queen sangani ma evidence ma puthokani documentary the oral evidence ma puthokini adu torkanda lakadui aduga India criminal law gi phawamna benefit or doubt hadna 100% sure doini mi hale crime tawre sima se 100% sure in the mind of the presiding officer judge to NIA court ki judge to adu nupa to the 100% sure nupa sina crime tawre there is no alternative conclusion later only conclusion is that person commit the crime 100% sinebo ko doubt am to lebe adab the slightest doubt 99.99% oraga su point khogi 0.1% am lehori dina ko adu lega the benefit of doubt go to the accused sakani adu accused ti innocent ne la ane 100% sure do ba aduna akoina madu tawre haiduna akoina kano hanba aina haidi lo thugai bi haibra te ko lo di ingadabani huiba so high lows above you is low the hen wango amata laitre aduna low di thugai bi ganu aduga low ngak tan satpi yu adunga si low thugai gi bese akoina gi narco terrorist wo hairo kuki lalu po hairo militant mo hairo moina thugai gi ba low mayam se no marta no modi moi dandi phangini kaino hakanda low si tumma lebi aduga low di sibnai de bako adu no marta no modi sahi tara lega su moi limitation leite mi ga hat ki base sahi manga mun case ta hudradi paisa pubudi sahi ahum manungda singhodradi paisa pubu case to lobi roeba limitation ene leba adu criminal ni sumba chozo criminal heinous crime to wasing there no limitation any time moi mathak ta FIR la kani any time moi mathak ta thigala kani aduna no mar no modi moi adum dandi phangkini ko adu akoina pambadi justice delays justice denied and justice to the phomong sai PBO phaidana ko ai mi du siraga natural justice PBO da tagadi yam lu kaino kan mi singduna they will take law into their own hand pelaktrabani pelaktabadai ni laman khumbaga laise lu nu to thabagu tawdramina dandi pidoi ni police na pharaga trial torga ma dandi pidoi ni mi line present method death penalty pelakadoi ne ba adu pi da tagadi mai masa masuduna saurane ba ai ima haki pa haki ba ai marup haki ba du kano tawde aduna ai di upai lete ai lamane ni khumjarage na adu gi type lakane adani civil war na thoka dosi ana adu thokringai da sarkar na law chi phajana implement tawtare adu bo ko yam khange law si implement tawbidre ga su akhoi asam akhoi dum civil lining ama khonum thamjari ko akhoi ju government employee ni adu at the same time akhoi ju praja ni aduna ai da haijening di praja ngak pase praja si kana da ngao praja si ngak ne da mukte ne khoi election da bo thadaraga akhoi gi representative hai da khoi parliamentary form of government ni asongi na khoi na lok sabha rajya sabha hai re songi na state assembly hai re sida khoi mute khali sing se khoi parliament gi mute ahum sina manipur gi post si moi parliament na thambi doi ba adi swai kangu sina swai gi MLA mayam sina moi member of legislative assembly sina law sembiraga akhoi ga kak lak na law implement tawdu ni na implement ngam da ne thugai ga enforce tawtare aduna madu ama change ba aduna ne ko assembly tangkuni pandigi le na handaki ko ado who knows assembly je koina assembly maram da ko against them ngam su yade assembly to ngana privilege le je ba tawdo waina haibna mamang da phangu assembly du di phamba na te na ko lep ko solution ngare dak long sange mayam se du dok loire akhoi nanghou de camera ga asum amta pressman se dam nanghou de hamin nam kaino bu solution ngare phalona an handaki assembly si su kuina pham do di mande akhoi tangkuni pandi horaga tang ahum ga mari ga su ani ga hum su suti ne haba kaino numi humni go phang do male an aina khambada mo aya mana budget ki ngakta ne
aduga bill khara pass thong hena khoina tajai moigi gangsai gi macha business advisory committee tu da aduna bill khara pass thong bi ba khoi NRC ga hai se khoina sorok to law NRC lak tung na te assembly na clear cut resolution logo da bane assembly na clear cut resolution ji sai to quite fast military crackdown se lo bi ro kaino lo the aro ba terrorist sidi wari saba na yaroi ba mi hat pa mi manga kaktan hat pa mi mami ko tok bodu kada dialogue tok duino adu di befitting reply lu gi matung indian lu pa laga befitting reply pi tare criminal gi mayum di abta leti criminal gi mayum je jail sini prison jini mi prison je thambi tare phar ga ya dagi da madu da hardcore criminal reform to yaro do kanghu du di supreme court hai se those person they can reformative theory fail ore aduna only deterrent theory akoi death penalty akoi punishment pi doini akoi hang till death as lore da adu potu lu du sathabiro aduga military crackdown tawrasi haidana assembly da resolution lobiro ade amana akoi NRC haraga meeting the NRC taw yaro NRC ke gazette da pass to doini mi 2003 rule amale Indian Citizen Act ki makhada former rule am adugi rule du da Assam ki close ka hapaga schedule lamaga lakho to manipur hapaga doini mi ara ibna ti mi acho exercise ne adugi du money gi lakhs of rupees involve to ko doini mi men power yo ko doini au NRC bu kada ida cookie gi terrorist na pala occupy territory kangpo pi chu samu tengno pol kada sang NRC taw du o do wari ni mi aduna asina si taw ringai da loan order phiom phan ba adagi di ngasai gi lam hen ba hai ba mi hat pa murder mayam si dandi pi ba mu changi mi khoi sida benglu taw bok ta kaimta paw phawna dri ni mi paisa pai dre moi di benglu taw yare adagi di akoi san gumba akoi gi chaninge hatu o cha yare loy free ni moi di tawning tong taw moi da kanam ta na moi di yet pi dra ba aduna si gi lo si di akoi na hai si akoi gi lo da akoi tat tan hai ba do huiba swai lo sa ba pi o si rule of law ka ba adu do sai gi kuki lal ho lop sing si di terrorist sing si lu di mathak ta moi lebe ta tham lak sel lew amasi akoi check tawum changi aduga suspension operation kai se amasi akoi lokthopom changi abrogation to ba revoke to ba kai se an suspension operation kai si di asi su moi sil lamane ba ko aduna su oram ba army na kap te se asi moi kap ko da bani nomai kap na ga da bani kai no army are trained for enemy yi han ba train to ram ne ba aduga suspension operation si di aseng ma di my ground rule hai do ground rule kemate they are the terms and the condition of the provision of the debt agreement agreement ki provision do hek thugai mita agreement do later bane niong matung ai lo da haise bani ko ma chumalan ma that's different thing nang hai ba do in chum lo do bai your opinion ne adu di lo di count to de lo da haise di agreement haise di agreement du ki maru ba material terms of agreement si once fixed torga di agreement is no more never si di lo da hai bane ba aduna suspension operation guys asing ma di later bane lo de yengati ade amana suspension operation taw ya pote cookie gi lal holup se moi kumari kumanga do aduna suspension operation taw ji suspension operation di ceasefire gumani operation to suspend taw hai bane ba agreement ne ba aduda mamang na ka su moina mamang na noi kam na kemle team Indian army ga ade cookie gi lal holup nomai kap instances akwa amata tagi di moi abu lambi da blockade tawraga sing sa munba mingo da paisa lo ba le na ko adum gi wari ni hemi aduna ka su suspension operation taw gi ahan ba numit tagi adum lo da akoi gray area lai khrabani ade moi si legal entity nate agreement ai si di ai ga utu ba tu pai ba de ai na yadaba arms ek na yadaba nomai mayama pai ba daku daranga sign tawno ya poti mi India ki dignity se asuki mate han gare siki suspension operation government India ka sign tawni ni ahan mada Assam rifle ga tawna bani Assam rifle gi ek ko Assam rifle ek am lebe Assam rifle ek na adu da di asing madi Assam rifle na haron am ta agreement sign tawdi yada bane ba adu anyhow man tawre tumina tawr phong tawra adu matungda tawre ide government tripartite mo ole government India ne government manipur su yawre adagi moi kumani kuma do party ani duga ahum ni tripartite aduna aina haijeni ni kaino kanda government India se masi sign tawru sin India gi kaino se pride adaga mai honor se masi lekha ta han kai gna kanda cookie lal holup sing du di moi di lal holup oite they are not party to armed conflict moi di terrorist ni aduga moi di akoi aina haijeba do Geneva Convention gi makha da lan taw de moi di humanitarian law observe to the moi the law observe to the akhoi the RPA by say revolutionary people pranai say Geneva Convention gi article Geneva Convention mari leiko Geneva Convention 1 2 3 4 the areas ni protocol ani maga
1977 Geneva Convention 1949 India जो पार्टी नी इंडिया दा जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 ने लेबा वाई मतम तौनबा आइना थमजे दे कनो कान अखोगी लालौलु सिंहिदी आइनो सब आइना मो सगत कै मै लेंदे आइदी ओजामन हाइ जे कनो अखोद आरपीएफ हाइसे रिवोल्यूशनरी प्रिपरेशन फंड जिना आइदी जेनेवा कन्वेंशन की कमन आर्टिकल 3 दो अदुई मतुंग ने लान तगोनी एना माना लाउथोय मादी यूएन साइन तोय माना अमाय जेनेवा दा साइन तोय अमाय तौदना लान होबा हाइसे लान की नियम नीति दु ngaga लान होगदोनेबा अद मोइसि लान की नियम नीति कै ngakतबा मी पहाता हाटपा अदगी मी युमै थाबा अदि मिसम सिंदु लागा मा कतना हाटपा अदु म कांगभुनेबा अदुई दुगा सस्पेंशन ऑपरेशन से नियम तौबा यादि कैगिनो कंदा दे आर नॉट लीगल एंटिटी दि कैनो लीगल पर्सन नाइबा शू इन द बी शूट हाइसे हाई लीगल पर्सन मोइना अखोइना माना केस तौ याबा अखोइना केस तौ याबनेबा अदुई पोतु मादा लीगल पर्सन जु नते मादी अदगी पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट जु नते अदुना मागा सु तौबसे हेक तौब मिकुप्तगी लोददी यादरबनि तौबदो अखोइ आइना हाइजबदो लोद याबा यादबा सिन तोंगानबमने अखोइ नफु सासुगी म यावरिमि नफु सासुजी तौबिदबा लोगी मतुंग तौबिबा अदु अखोइ हुजि प्रजा मयाम सि लोइना अखोइ मथक थंबा खांगदा अखोइगी मखादा मै थाबगुमनेबा कैनो खुइदि अवांग चिंगदी नतबा चिंग मानो मयाम कोइसलगा लेबनि अदुना सस्पेंशन ऑपरेशन की मोई डिजिग्नेटेड केंगबसी मफंग ओदिमु लेबनेबा डिजिग्नेटेड केंगबसी अमा नि तंग लेदौनेबा खोइदा चिंग खुदिंग डिजिग्नेटेड केंगबसी लोइ लेबनि स्ट्रेटेजिकली मोइना या एडवांटेज ओइगरे वेल प्लान तौगरे सही मंगा तरा ममांगदगी तौगरे अदगी लम ममिंग मयाम हंद बिल यावबनि लम ममिंग से हो पानबसी चेक तौनबा बिल मु यावरेबको करी नेम ऑफ द प्लेसेस ए काइना तौबा मा मिंग जे पहोंग होंदो यादबा लेदना को खोइ तौरेदना को चुचामपुगसी कैनो मोइ कोम लमका एयरपोर्ट ओंथोक लेरमे मोइगिदी आइना हाइसे पीएम यावसलकपसे पोपी मनी यावसलकपसे अदु पोपी मनी इसम समना लुपा लाख की वारी नती मी करोड़ नि पाइनरिसे अदुनदी आर्म्स मयाम लेरनी आर्म्स ट्रेड तौरिनी स्मॉल आर्म मयाम कापिबा मयाम सि लोइ ट्रेड नि ब्लैक मार्केट लोइ फंगिने आर्म सिंगसी अदुना नोंगे मरु हा कांदा अखोइना उबदा सोशल मीडिया उबदा कनोदगा लाइ खुदिंगदगा हापे नोंगे मरु से मोइगी को हाउ फार कैम सुमिनो कोई सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आइन हाइजे कैनो कांदा अखोई छुआ वाट सिदे सर्कल अम ले नोंमै मरु वाटबा नोंमै कामनिं पाइनिंग नोंमै वाटनबा अदि इवन कैनो द बक्ते हेलीकॉप्टर दो अटैक तौ हाइदना एंटी क्राफ्ट कोई कैनो कापनबदो साइलोंग थो कापे हेलीकॉप्टर द पांदबा वारी नेबा अदुना ताकपदी स्नाइपर राइफल कापगा इसे मिसम नगा काप हाइपोतीनी स्नाइपर राइफल जे खुद पिरक काप हाइरोब सिदे वेल ट्रेन तौदुनी लाब येंगदुनी बाइनोकुलर मु यावगा अखोइगे अमेरिका गे थाइना मागी अमेरिका प्रेसिडेंट गे हाटपदो अदु माइन तौ लाब कापतुनीबा सुटोय सोरे माना पालक पसिदे अना खोइदा मोरेदा अनन हालिदो एसडीपी अनन गे एसासिनेशन ने वार नोंमै कापनम नते वारदा कॉम्बैटेंट अनि लुम्म नोंमै कापनबदु यायबा अदुगा मी खुलाई पाइदो मिदु कॉम्बैटेंट ओरगसु अन माना इरुजरिङाइदा चकचारगा नोंमै काप यादि अदु सुम मयाम लो थुगाइरे अदु आइना हाइजेदि कैनो कादा मसी लेंगा लेबदि यारो येंगा लेतागा आइना हाइ खरा लेगा मणिपुर सिदि मैतै खोइ मैतै हाइना साउबिगनु यामना ख्वाइदे सोइसे मैतै ग्रुप सिनी अदु अखोइ नागा इसिनाउ सिंजो अखोइ अपील तौजरिंग सिगी डिस्कशन गी कैनो गी खुदोंग साब लौजरगा नॉलेज डायलॉग सु खुदोंग साब लौजरगा लेप येंगबा थबक तोकपिरो हाइदि नोंमदिने ngasi lepubodo hayengdi maduna in how yaurmadi ko hairakani akhoi si war si de ko tamo sonamne haibadu maina this war is not against maite is the target obi wane ba maite is the victim obi wane aduga target the akhoi manipur gi akhoi 2500 by 5000 itihas haro masi manipur as an entity in lebase manipur is entity ni manipur is entity world globe is manipur is entity ni itihas leijaba इतिहास कनो नते को ओरल इतिहास नतबा रिटर्न इतिहास आइबा रेकॉर्ड लेजब से इंडिया की मयाम सिदे बखुई चाउतुक चनिगाइनी को कोई सैथारो कुंबा बायना निथोगी मतम रिटर्न हिस्ट्री लेरा बलेबा ने रिटर्न हिस्ट्री तोगरो कोई जाति हेंदोक्तना मसाई कॉन्स्टिट्यूशन लेजब लेबा ने सिदी इंडिया दे खोने एडवांस वेल एडवांस वे आर वेल एडवांस इन इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री दा अखोई दी इंडिया दा पुंद्रिंगाइ दा सो अखोई दी लोयुम बसिलेन हाइदना कॉन्स्टिट्यूशन लेजरगा 14th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन लेरगा लेबा गालक पने बखै लोयुम बसिलेन तौरगा अदु सोम अदु ट्रेडिशन लाकाना कोइदी मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हाइदना 1947 इंडिया दा पुंदिङाइदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इबल लोइद्रिङाइदा अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन आ लेजर बने मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 हाइदना अदु हिल पीपल सिंगि कमाइन एडमिनिस्ट्रेशन तौनी अदि मिनिस्टर कया लेनी अखोइ असेंबली दा अदगिदी हिल गी गानबा मिनिस्टर का लोइना थममे अखोइदी असुमति आर्टिकल बुदी यामदे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 95 आर्टिकल नि 444 पोरे वाई औरे अदुबु मसिदैन थमजनी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जे
pithib khwai chakhulis America ni na ko America na one ta maktang 2 3 3 na bai wari ne ba America United States of America is run by the 7 article 7 khatane America je America constitution je adu aina takpa Manipur se well advanced in history of constitution in India de kun hal India 1949 gi 20 November adopt toga 20 January 1950 the enforced over constitution I khoi di 1947 the election tawdana constitution lei jakhrabani Manipur aina thamjini kaino kanda somai tawna khoina ahina mayam leireba si mayam jakoi angang sing liba tai khangan ba tai aduga akhoi si kanbam changeba aduna akhoi lan tawri se Manipur ki constitution leiramba Manipur si entity Manipur haidan amakha itihas South Asian countries singda khwai de lingamba leiba oiba sum entity se muthal lage haidana tawrok lan ne aduna ne khoina aggression ni kana foreign conspiracy yawi kana akhoi hari se adugi potu ne adudu akhoi naga tangkhul sinau sin khangbi batare ade maitei pangal sing su akhoi gi hang yaw de habna ti yaw bi mosu akhoi yamna naki khudi mating pangbi panga su adugi hena pangum changi unified om changi mi natragadi maitei je loi sigani khalega ade mathangi next target ta ai saije bodu moidi samjam lan to bonati kano pen de demand to bonati demand adi hunger strike to boy aidana Delhi da chalaga prakriti maidan phamaga demand to biruro adu nati moi demand sidi mi halaga demand to nabro praja halaga di khullaba mai thado demand to nabro moi gi demand sidi mi du pura muthalage na genocide ki demand ne anu genocide sidi yam sati laina ni Rwanda da thoki bu di phongu sana khoi uri aina ai wakhanda sigi genocide campaign sidi moi na mai pakraba mathang da su crime sidi hainabi ni mi crime si habit ne mi crime to gi mi se adu crime nu loire ka tu eba ma di huran mi am ko hurala to pro adum hurala dun ma punji dun aduna di sulu ishoidana next target ta adum automatically akhoi one of the akhoi sina oiriba adum tangkhun na ga de thiklani adegi di ngasi gi maitei pang da laani ade atop mayam mathang laani dan don't worry noi gi turn su lakani adu ai haije di adu haije banati hojik je akhoi unified oina mating pang lan to nomai kam do ba mati kailo ba ya ke khanaraga Manipur se kalhudraba Manipur kalhudragadi Manipur ai entity si mut khitar gadi you also part of Manipur ne du mutoi ne baduna hojik tawdu se haije bada yam unified oina thabak sa thabi ba aduga lu thugai ba sing sarkar na su dandi pibi ba di anyone who violate law dandi pibiu aduga yam decisive action lobiu ngai ba khotpa adagi di adu tawni haijen ba se masimu tawbiraga nu don't play with the life of the human being life is quite precious oeba Supreme Court na high ni life means dignified life to never life must quite important oeba aduna ko idi akoi de 2000 kha 200 siba haibe wa ne mi aro ba ilo samdam da haje akoi 200 mi siri ne ba 200 mi chani go siri ba hojik se ada moi mi yam de khan ganu mi akoi mi sing yam jade ba khoi di akoi whole Manipur si 30 lakhs muktani mi lai si di 30 lakhs mi 200 siba se Bihar da mi lakh yankhi si mana re mi akhoi gi 200 se UP da mi crore mu si mana re ba magi ratio hotpada population ratio and number of deaths siga ratio hot matam da akhoi khwadi wang mane mi si bada ngasi bukta khwadi wang mi si base Manipur gi siri ba conflict si da ne ba kaino ba khoi si di mi masing yam jade total mi lakh kontra mu lai bi wari ni mi adu ju phare khangboti adu akhoi siri di mi sani hai se atopa aso ba state amada mi crore mu sibadu hendoi ne ba khoi di ratio holakpada ana maduju akhoi haiyom change ba please see the ratio don't count the number of death to yaro ba khoi di 200 se am yame ba kaino we only 33 akhoi 30 lakhs population khata natro adugi poso khu yenga bani aduna akhoi yam luji kana akhoi center leader una matamda yamna justifiable oiba reason oiba argument am change ba khoina adu tawdraga di akhoi di mi yam jadamina akhoi bu kana ngak pituno lai akhoi lai la ngak piro gasu natra adagi di Superman la aroi Batman la ngak piro ba akhoi ngak sa ga di amana akhoi lingjen manaba adu amana India government akhoi pressure toba adu yamna decisive oiba yam reason oiba argument akhoi puthokkom change ba puthoga sini de ulakana moi oh you are right nang hai sume ai tawrage hai kom change mi adu na upai te akhoi MP ahum na ka duri gi akhoi gi MLA mi re inem ne mi English ngang ba haibe to khang hindi ngang ba haibe to paw ko mai phawna do na akhoi di yamna training to ga India gi mi sin akhoi lobby to um changi kan haibam changi yadre na akhoi lingjen man na akhoi dum phai to buta bani sidribo akhoi mai te gi di yawi na ko kano akhoi gi mi kha da leidu sobu di mi kum da ning tam hingam ge do adu gi philosophy du still lairi adu dum thor ka da khale duna soidna akhoi na masi mai pa no hon ba chumbreng khal mai je
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ प्रजा मैम टोन हंगी अखोई सेंटर से अखोई स्टेट अखोई ngakpase ngamdre lan je lephanba aduga khoi ngakthokpa operation purakpase ngamdabi phibamni leise basida center na khoi je loina sian batumna hatpa pama bra masi yengi bra kai bisi khoi praja marak te dum toina se mesu hangala bo phama mo oidibani adu unfortunately live activity mo tala utan jarak se khoi praja isa ni sa se mo ngakthok jaraga lan se thengna jaba sokna jabe phibamni laise matang se pabung khoi allocation boina pabung ten tak na thambi Surbala Premananda samna so haibiri detail ko line amani dei lotion jage Bharat Sarkar si maung si yengbada makoi akoi bunung side makoi bu amoy akoi bu Bharat Sarkar gi manung da thambada makoi de nuai tabugum tobra moina koi jamna handana le yeng busma se koi khang ngamde adu di Bharat Sarkar against the koi thabak to batai by saying this I am not anti-Indian by saying this I am expressing my views because of your views I am expressing my views because of your views maduna akoi tokhaina tabagi akoi phim akoi tawdaba yadre maramdi shumana siba khotpa tawba khotpa haibase chumi ya UP guma 10 crore people live the mi yang he mi cham sigi de kashu kaiti akoi de mi la kunthra manga se manung da mi hat group sing sina moide mi hat pa haibase nishama changrabani samna ri ju se tattana leptana thapko mi se drug chaba mi sing drug thadon bese jamnu wana thoi adi mata rehabilitation camp thamba khotpa kayam to mama mapa wadana khotna towi adu mane moide nisama chur moide mi hatpa moide mi se e thakpa adu nisama churna but mase encourage tori bese kanana torina Bharat Sarkar you people you are akoi se nukin hande jem adu di Bharat Sarkar against akoi na tori pune magse how can you say that we are against you nakoi na mapa mapini nakoi yenga dabani don't forget akoi se nakoi dono ko se independent country mo rambani ne nakoi akoi tinabase akoi se yamna thak handare khangano as per the Indian constitution that you are supposed to look after us nakoi India government sing India haibataradi you have corroborated us either by coerce or by forcibly or kui India ki princely stage chamga rom se nam phu dam na pusan birakna upai letna tawre change phare then why not you treat us as a friend or as one of your family member nakoi da kui nam phu changai no ne changle hai da nakoi bi minai do khan bado nakoi gi yam na ton raba jat na koi khan bado you are totally wrong you have to change your mindset government of India you treat us like a friend like one of your family members aduna koi noiba mainland le bipne usa koi nungsidri se ai mamang ida Nagaland le batanjada naga sing se mapan chat pakot batanjada ako nge bhai where are you going now I don't know we are going to India ina masin ngang sari sibu India de leiraga cha takpa loin torga ngang isen aina khalami these people are uncivilized and I am wrong Naga brothers, I am wrong. You are right today. I am supporting it. Whenever you used to go, many of you said that high profile people, no, we are going to India. It was a joke to me. But now I am realized that you have done the right thing and you have said the right thing. I must say that I am going to India. Manamdi nakoi treatments in a very savvy treatment nakoi michang mikha narekna tobasi torpun nakoi mindset se wakan sin wani chendo non atoba khalan bawani aba Nagaland by and large people they say no we are going to India haide akoi nongnaram bado ai yamna pangba mi ora mengasi achum bado Manipur da thoe adubu akoi Hindi de phajiba wam leine घी लुकथोक पसे घी से फजन लुकथोक प याद रबदे टेरी अंगुली से न खुदो मिद थिंजल घी दो बोतल लुकथोक वही हम लेने भारत सरकार दे अप्रोच फजन तो बसे मोना पामदब माले पामदली देन वी शुड बिहेव लाइक ए बीस्ट और शा दोनों को बिहेव तो बता हरि तो दो यारो मधु तो मोय लाइन द लाकने अखोनी चल मखोंग पाइन खुरम बसे
अखोई हेक चकी दिल्ली चकना है कोई मेंबर्स पर नम कांग्रेस से कंदे बीजेपी कंदे कम्युनिस्ट कंदे पाजामा का कुर्ता का शेल मध्य मोने पामद कॉपी तो हेता चलग मशीन यार ने नो 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 अद तौनो नोने तौसनबद मोजे खंगी अदे अखोई नोई सो पामदे दुमाइना एनी फिजे से नंग फयुम पुलिस कोई अपाम सेल शूट चल सेलुने अमित शाह का प्राइम मिनिस्टर नोई शिशल लाखनो हाइगे नो दे हैव नो राइट टू से दे आर आवर प्राइम मिनिस्टर दे आर आवर होम मिनिस्टर but it is my choice that what dress I put on laldumana je koi gi Amit Shah ga wari sanar phame suited booted chatna phame mana haibe da mata roidra koi gi chief minister di hen mana haibe saru ko da tag de ngai den leir bane haji tohli punam se ibe laldoma kangde Mr Joram Thanga kangde mokoi makhut ngatani to leibe se adu me to go home minister ga prime minister phame moi di wari sabi to koi gi chief minister should we expect that you have a free conversation. You have a very wonderful discussion. You have a convincing reason to say, Prime Minister, I have many things to say to head the Chief Minister. You must say now. Prime Minister have no. He can go to the UAE. He is going to the other countries. Manipur the Chief Minister, Labour popular Chief Minister, the Prime Minister and Home Minister should deny it. Moina haibu khudimunda noi lani noi akoi Hyderabad lakno haibi jabro. Ngasi Nagaland thokpiu ngasi akui Meghalaya Conrad gum thokpiu ngasi Prema Khundi gum thokpiu ngasi adi akui kanogi chief minister akui Tripura gum gi akui Manik Shah gum tobiu ati gum tobiu at law thun law na kogni akui gi di kari guna che laktru confirm oidriba akui chatpa jate adu de you are ignored nakoi be thawasa de no dikai pi akui ikai ne akoi mapa mapi de nakoi ni ne nakoi phajane ijjat tawraga akoi harawi ne nakoi ne phajane ijjat tawraga wadam face to face nganga dabani sir she jati se kari topi ne haibe to you have to be top and you have to be rough also top and rough obi darkar le re natadi Manipur kanmanga moi ko Manipur mache tahan mache noi gi matam na ta ki ne puari da noi se kangsa wona le dam ne noi se mihat pas shan en le horu de dam ne mache kaubi gano we respect you all the government officials akoi gi minister punamak we salute you nakoi akoi gi mapa mapin noi chahi nauro basu noi ne pubiri bani akoi ne paman no ko ijjat leiba pami nakoi wada ta ba pami nakoi wada government of India na tahan ba lohun ne ba pami atu ta koi na pungje ga dam nakoi ne chalo khormuru laga tandho lak pa fiam do nan 20 MLAs Delhi chalo ngasi mo chatra badi noi machine lebi jar Delhi dana year chartered taru ge MLA kun tharo chelak pod what is shame ikai drane MLA no hai ikai dre BJP MLA miam noi miam adu mai tong to hona bro what is shame ikai ningai ne you must maintain your dignity nasai position ngakadabani your MLA your legislative assembly ma akoi thagat pani see akoi prime minister ga Amit Shah ga thagat pan akoi thagali bani you are our leader. You act properly. You behave nicely. You boldly and proudly talk to others. Perhaps if you possess all these qualities, perhaps you have that kind of your bravery way, your convincing way. If you have a capacity to talk and convince. But we respect you. We request you behave nicely, boldly, and get it done the job, and this conflict should be finished this 1 or 2 months jadrabadi bharat te takhai tage su koi haibe tabani ne or noi jadra de koi tokana koi lejaragi haidana haibe tabani ne because we cannot see the bloodshed anymore mi kayam koi na koi halan gadagi akoi mang mi nami khuding sire ai jo akoi chak chabu jadene how you MLAs how you minister how you eat no koi chakar man dung chage no kar man tung ge ne akoi tumba jati koi nuai te ne na koi soi ba do koi soi ne no mai je noi da pan ba do koi da pali ne akoi wa ba sil no koi do you feel the pins nuai te aduna akoi mot man do jati Manipur sarkar khatap oi bi yo Government of India na ngakta kaurga nati akoi si tawda ba jati sir akoi lakta ba jati CPU ne decision haibe wahai se khar pong na khar chauna haibi une pura minai dawna leiraga ji hujur tawde ena pe sanap tawbira no akoi ikai
behave like a man, like a leader. I was not adu Manipur convey hai tamjege. I matam su kano tau sele ado aloi boina oza Premananda oza yam tentang thambiyo koi yam dungari nei nei su makata na yam nei nei jininge du bo koi matam sele silak tram dana akoi piram khudimang ta loina mo akoi tawgada bana tawda ba sathina akoi awa bata basile ure khanga bane ado athu matam da masigi kano situna akoi loishin bedune koi na pami swai da oza tentak na kano hayap khara dang thambiyo sai ai kano minute amma makham du loishin jage ko akoi se merger agreement 1949 da akoi India da pun gi bane ba ko maje treaty ni merger agreement se aduna akoi gi territory si matam du da akoi gi Manipur gi territory merger agreement ga tawga changi ba se akoi Indian constitution gi schedule number 1 da yauja bane ba Manipur har ma gi territory into yauja bane aduna masi sugai kai ba de separate administration ka Manipur mache ta ba si law da ya da po ni aduna mase koi masi very clear with only the international law da koi hai se 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗏𝗔𝗦𝗧 hadna akoi colony makhada colony ruler thamamba territory do mana sakha kan adu amta thugai ba yati ba akoi ji British na palambani aduga British na matam du da Manipur ni leramba do ching tampul ga leramba Manipur do adugi territory India da changi ba territory do India na thugai ba ya ba hak leite ba si law da hai bani ko ICJ and International Court of Justice na Nicaragua ge case da very clear na law mo sem gra bani ana aina hajani ni kaino kanda Manipur thugai ba je songam dis akoi na moida khangan bam change ba ko je merger agreement pun gi ni kaubi da ba we merged to India through merger agreement se akoi MLA na even assembly da bokta masi adu moina resolution pass to buyai aduna masumba khoi te khara boli haibam changi aduna yam samna haraba da khoina tawge haraga di akhoi gi disposal da tawba ya ba yam layeba ko tawro haga di yam tawdu su yaidana ko adu isam jamna haraba da army mayam paramilitary force mayam changai se 355 leire bo haro leite whatever maybe adu kanamtana army amatana paramilitary force amatana independently act tawba ya de moi khuding in the air of civil power haida aseng bani Manipur police na police ki makha army paramilitary force loi leiga dawne ba akoi sida ona tainaraga army ki makha police lei bidong tawba adu law is very clear army bu oiro paramilitary force bu oiro 355 je kai mati si emergency nati ba ko adu to natana sorry for interruption police station bhawu asam ra pon question laga Casper gadi ani thingjal laga police station officers tho andri ne Young that is called the Manipur government. Aduna sigi aduda si matang en haije si akhoi ne am clear on hai done ba suma ma thor ko matam sida Maharaष्ट्र ki chief minister warama ba Assam ki chief minister warama ba hai ne this belong to state subject si state ki subject ni sir ai tok jage nang yaubi rakanu hai ga done ba si gas ma change ba speak people Mizoram ja khoi ne chawri ne Mizoram territory yeng ba Manipur ni Mizoram ni chawri ni tawo Mizoram chief minister sina amain hai ba ngami mamangi akhoi gi kano su pu Zoram thanga su hai adagi di pu lal do ho ma su asi gas amada traditional la eba ai haibam to hai gani India is federal neba union to bangamba state to bangamba khai do state to bangamba dudi police are under disposal of state government name aduga army la eba paramilitary force la ising je moi in the air of civil power hai baneba moi the mating pang na ba la ineba adu akoina very clear oitare to assist adu haibam change mi hai de khangoi ba mi je hai ka na khangdoi ne ba you are lale ase you are wrong I am right is haibam change mi adu ga samal he ningi adu ga yam decisive action lobiu natraga di akhoi ai hai se akhoi future leite ko last Manipur mama pa leite ba orphan gi lam adagi di ma gi nupa he loi siraba mai to lukha ma am leiba adu lam ora ka doini adu kanji haraga di akhoi si yam thuna ti si lo sungu den khal Jai kodi Pabung Sonamani de oza Premananda na se ko kita lokasaro ga biduna mas mapung phan bipe kita maktam kan thagachari Manipur thoi ba tongan ba tho watho issue singi matang da khana nei na bigitan ja do koi notice dialogue na pudana lakchige me ya meeting ta don lai biyo ngasi kita makte de me ambo korum jari